Нырта коронавирусы ваврытыхай республика нанирсинат қаққанын министрады біріккінің тәмгішкісі қатырыштон рынчынды тәмевғыт шуткамы бақаут ұштай фараштады имаджы. Фаштагрыштагма уйуы пыты фылдарнымасыды пыты республика стационарты шахизы баққаныныз автчыды ұртады имаджы. Дуашыды ұштай дуымы зырабыры коронавирус реанимацияш ұқшай ашт пациенты. Сыпарды шулафынс аппаратты фарсы регионы забдаттак министры Хадива Томайты Тамары хаштым гашка вакцинации чиса удонынымыз артахатты фафылдыр. Прививка ефыцак хайшко тойша дадуам минада имаджа. Самай юмаяк иммунитет швидар вагумын тақамы вакцинации асой арташада авташ минада имаджа. Зуабдаттак министраты специалисты шиденс самай анаманга хаштканой санитарон доманта, пайдаканой антисептиктой, ама дарой маската. Еще раз хочу сказать, что Юхат мама фанышанканын фанды орыши ананирзинатка қаданы министрады фаштак баракканан тамгашка вакцинации қауы ақшажмайма юхат асауын. Пандемия ераштактама ревакцинацийдар. Нахашса у ақшажма ераждар нишкамаш бараку донул, что и прививка ақшажма еражма чишкотта. Арта вакцина и баракканан тадаршты хорш, шеппатандар иш вирусынық мабуарғатты навас фонс процента.